Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azu jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para masyayikh, para tokoh masyarakat, ahussu bidzikri wat takdir, Samahatus Syekh Kiai Haji Saifuddin Samsuri, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Hidayah, para sepuh, para anum, para undangan, utamaipun Kepala Desa Sukolelah, sestajana peten kaula amul jaki, wa hafidhukumullah wa rahimakumullahu jami'a. Langkong timin ngereng peten kaula istaja asokkor kalaban talaful alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat sehat, nikmat sempat ning iare mangken peten kaula istaja bisa nyampetenin, bisa ngapulin sohibus surur, tuan rumah ikadinto, dalam rangka salamatan, tasyakuran, serta permohonan doa barokah dari para ajudan setuju. Seampun telah dilaksanakan malam makadinto akdun nikah antarana Wisnul Mawarid sareng Raja Epon Kurnia Sari. Besar harapan barokah para ajunan, doa bersama seelaksanaki mangken kadinto. Semoga mantan si kedua antara Wisnul Mawarid sareng Kurnia Sari tetia mantan seanyar seterusah mawaddah sakinah warahmah, serta bisa mengarungi kehidupan sebaru, bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukan semoga eparengna banyak katronna sesolihin solihah, amin amin ya rabbal alamin. Prarabu siputan kaulamul jaki aptina aropa aki bekel dari sohibus surur, orang sepuh dari Wisnul Mawarid, sekaligus aptina ketua rombongan mempelai laki-laki nantuk dak ka tempat dalam rangka sepertama aptina namoi dak ka dinto dalam rangka apektah mantan laki sekadima tidak boleh tujuan yang kita entong ngereng lampa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ben ngereng anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aptina serombongan masraaki anak aptina seanyama Wisnul Mawarid milik kadinto kenalaki kakeliaki serta mohon untuk dimaklumi memahami anak aptina asmana Wisnul, panggilan sehari-hari kadinto Wisnul. Deka para masyayikh utamana tokoh masyarakat nyona bimbingan, nyona nasihat, nyona
keketian epon kangkui sering anaknya aki benyapa anak abtina karena resmi anak abtina kento sejak tadi malam kain ampon tetih suami lakena kurnia artena bon kedatang ke mabere matemor sampai data temu periksanin dari mah pernah ngacong malam kata kento anak menabi ampon periksanin model kadinto biasa nah pernah kadinto karena masyarakat kadinto sekapina nangkemah semuanya tatang ke kadinto pada nerema bencik sangeta kompak diantarana safamilian ben sertangkeun artena cek parcukena bencik yarepah manabi anak abdine kadinto acelen korang sae pariksanin otabana beri nasihat ben bimbingan ben abdina masraaki sepenuhnya deka sohibus surur orang sepo ben bengesepo seperti kadinto anak Wisnul kadinto angkep anak tibi senajan status kadinto anak manto tapi secara sosial secara bimbingan nasihat kadinto nyona cek kansungkan cek distodus pasing aki karena tawasaw bil haqqi kadinto cek sangat penting manabi ajalan korang tepa malah tor kadeng abdine nyoon kaangkui bimbingan mun pantes ngucak kakak kebelaki rekakaan bonjong mun pantes ngucak anom kento ngucak anom kebelaki karena abdina anak abdina se nantuk depak dek karinto cek sangat tetak oning pengalaman tetak oning tradisi serta budaya juga abdina apek tah sakater pangistoh tali asih karena ampun biasa sekocak lamaran apek lamaran tantona sanajan satu kecamatan tapi lain pisah biasanya can orang kona karisa lain dupuk lain belalang lain pisah mesti lain tradisi polamik beda sekorang sae korang parcuke korang pas ben korang sesuai kalaban tradisi budaya nyonah dimaklumi tantona abdina meriksanin sampona pakabin malam mah kento periksanin bencong norok konsi bini asli namun pun pakabin kento esa suami istri aiki caranya bektabi matoa periksanin ben tahu ke alam dunia maya dunia maya apa ento semanis rasa manis sesedar rasa sedok ampun kiai kok aduh alhamdulillah terus saki mun kurang cemuh eroma banyak eroma banyak tapi eroma tetang ke undang kulit andi alhamdulillah ento ampun saya ben insyaallah ke depan antarna anak beten kaula sareng keluarga kadinto menjalin silaturahim menjalin kekeluargaan lebih saya ben lebih fokus kalau ben doana para ajunan setuju utama para masyayikh para rabu seputan kaula amul jaki hal-hal kata sayan katopalan cuken cangkolang dek ke para ajunan mulai depak nantuk dek kalintoh sampai kuper beton kaula keluarga beton kaula selombongan nyona pengapora sobung betelpon sakadinto bisa abtina sampai aki korang terlangkongah nyona pengapora hadanallahu yakum ila ma fihi salahul islam wal muslimin summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.